Od Šopčakovalo, že novi direktor gimnaziji Petro Kuzmjak u Ruskim Keresture budzevi brani na ostatnje iz Hacki, členi školskog odboru s tajnim glasanjem odlučili, že bi direktor nje bol vybraný. Poneže škola Petro Kuzmjak prehlašena za ustanovu od okremnoho značenje za Rusnacoh, direktor te instituciji mal bi bud vybraný s prethodnu sohlasnoscu nacionalnog sovitu, toliko je predsjedatelj toho cela. Perše še kolektiv vyjašnjal o kandidatoh, ktorí na konkursu še zjavili, i poslije nam, jak nacionalnому sovitu po zakonu o osnovoh obrazovanja, data možljivost, že bismo dali sohlasnost na výbor direktora, gdje mi u roku od 15 dní boli dlužni dati tu sohlasnost. Nam še perše vyjašnjal naš odbor za obrazovanje i potom smo imali telefonsku schadzku, na ktorí dali potrimovku Sanji Tirkajla, jedna členi nacionalnog sovitu, i s takim zvitom sme poinformovali školu i školski odbor. Oni na osnovi toho boli obovjazni postupiti i prinjes odluku o výbore direktora. Ljebo ponišic konkurs, kad im še tot naš stav nje pačal. Na konkurs za direktora školi Petro Kuzmjak, ktorý bol rozpísaný na počátku maja, konkurovali pedagog Ljubica Njaradi, profesorka sociologiji Helena Pašo-Pavlović i profesorka fizične kulturi Sanja Tirkajla, všetky tri z kolektivu školi. Međutim, ani jedna z njih nje vybrana za direktora, bo jak potolkoval Miroslav Nađ zo školskog odboru, nepoznati ljudi kotri še predstavili jak zainteresovani hraždanje, a kotri boli prisutni na ostatnje iz Hacki, so svojim spravovanjem okončovali pricisok, že bi direktor nje bol vybrani. To ti ljudi su prišli zboku, oni nije prišli urjadovo zbog opštini Kula, oni prišli jak hraždanje opštini Kuli, protože Hacka bila otvorena ovo tipu i mogli prisustvovati kto se, i novinare i dom kto god žadal, ali nije šmeli učestvovati u raspravi. Oni najveći vozili raspravu, u tim všetkim ljudi domže u jednom momentu še zbunjeli i dumali že najlepše rješenje, že bi še direktor nije vybral. Poneže direktor školi nje vybrani. Školski odbor na iduci iz Hacki, kotra še otrima na počátku avgusta, budze mušic vybrat za okončovatelja dlužnosti. Poslanjica Olena Papuga, kota triš prisustvovala na Hacki, toliko je ževelji členi nacionalnog sovitu nje upoznali kandidatki iz kotrih mali vybraci potrimac jednu, a z druhog boku na glasatskem listku bilo napisaneljem jedno meno, co znači, že dva kandidatki boli diskriminovani. Toto su zakonske najpovem preprečenje u tim šitskim, že Ustavni sud osporil odluku, že bi člen, u ktorý še predvidzuje, že bi nacionalni sovit u školoh od okremnogo značenja dal sohlasnost. To potim u Keresture vyšlo, že napriklad nacionalni sovit už vybral direktora školi, že školski odbor to ljem trebal potvrditi, a zakon o osnovog sistema obrazovanja i vaspitanja predvidzuje, že nacionalni soviti davaju sohlasnost, dumanje, po ktorim še može, abo nje muši opredeljiv školski odbor. Ali u šitskih zakonoh toto važne, že školski odbor tot, ktorý vybera direktora. Takže i tu trebali biti položeni 3 mena, že bi še školski odbor opredelil za jedno meno. Školski odbor dlužni menovat za okončovatelja dlužnosti direktora, co vjerojatno budze 1. avgusta, poneže terašnjomu direktorovi 15. avgusta vyhodzi mandat. Poklješe toto nje slučaj, ostava pitanje či še do vyboru direktora školi umišala politika, či našoj gimnaziji potrebni negativni publicitet i jak to budze vpljivovac na novi generaciji školjaroh. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Ostatní daskeljo roky država mesto finansovanja odredzenih institucijoh, združenjoh hraždanoh i kulturno-umetnickih društvoh zostaje mnoho žridla primjenjuje model jih projektnog finansovanja. Subjekti také formy finansovanja već se ne možu rahovati na uslovno povedeno jih čast budžetskog kolača, ali še muša aktivovac u provazenju konkursoh, pri rihtovanju novih programnih zmistoh i inovirovanju isnujucih. Šitskim jim, jak Damoklov meč, nad hlavu viši opasnost od nekontinuovanog finansovanja. Ta preto do peršoho planu vybiva potreba za osobami, kotri edukovani za pririhtovanje konkursnej dokumentaciji i provazenje jej suđbi.
Ruska zajednica už dlhší čas še streta z takým spôsobom finansovania, pretože konkursy rozpisuje i Ministerstvo kultúry, lebo dakedy nejaké druhé ministerstva, aj pokrajinskí sekretarijati. To je jedna ljehčejša forma projektov, ktoré može na ljehčejší spôsob vyplniti i može še poveže Rusnaci už na neki spôsob prilapeli projekti koji vjezani za dejaki međunarodni donatoroh, akteroh, uglavnom zmenje porihtani za to. Kad vam Evropska unija predvidzi, napriklad, milijardu evra, to nie znači, že vam ona uplaci milijardu evra, teretska budžet se to trošic. To znači, že vi imate na hodu napisati kvalitetni projekti koji bi trebali pokriti stoti sredstva od milijardu evra. Väčšina ruských institucijoh uglavnim iščevše ma stajemne žridlo finansovanja. Kelo i popri toho provaze rozpisani konkursi, a či ih i oni sami rozpisuju, doznavame od sobešednikoh. Hej, mi še probujeme spravovati na isti sposob, jak i našo nadredzeni instituciji i ljubili bismo, že bi pomali, že me prevedli šitskih osnovateljoh budžetskih sredstv, že bi znali pisati projekti i že bi smo ih prihtali za to, že jednoho dňa očiljadno, že šitsko prejde na projektne finansovanje. To je intencija Evropske unije i jedvo čekame, že bi sme še osposobili i kadrovo i materijalno, že bi smo mogli pisati taki projekti, jaki Evropska unija pohleduje. Musím nahlášiť, že závod už u Daskeľu na Odok mal možlivosť konkurovať na projekty, ktorí finansovali Peršenstveno Horod Novi Sad, a već i NIS, Naftna industrija Srbije, Gazprom Njeft. Projekti še odnošeli boli vjezani za sektor kulturi. Znači, poteraz sme konkurovali so s dvoma abo troma projektami, medzi tým sam výbor abo selekcija abo fachova komisija, ktorá vyberala projekty abo ktorá pravila selekciju projektoch pre određeni pričini nepotrimala abo nevybrala znači robotni abo projekti s ktorýma závod konkuroval. U prethodnim periodze mesta zajednica u Sviki Restor ne možemo poći bilo dozu uspješna po pitanju konkurovanja, odnosno dostavanja sredstva uz poričnih konkursoh. U periodu od 28. po 2011. pa i 12. časci ja konkuroval na veci 5-6 konkursi sigurno, dakle 36-38 bili uspješni i po tih konkursima dostali 4 miliona dinari. Manje kuznje suma, ktorá za odrucovanje, to boli konkursi, ktorí boli vjazani za konkretnu realizaciju određenih stvaroh. Ja mušim povedať, že to u tim periodze konkursi i sami projekti, ktorí trebalo porihtať na toti konkursi, boli relativno dozu prosjeni. Še častejše še nadriljuje primenjovanje projektnog finansovanja. U Ruskej nacionalnej zajednici otveraše jedno ozbiljne pitanje, a to jakše instituciji znahodza u tim šitskim. Znači, za teater sme pisali i projekti za nabavku opremi, odnosno to ljebu za nabavku, ljebu za opravljanje prostorije, kaj je poneže naš teater njema svoje prostorije, odnosno željarje, ta sme bili situaciji, že maja pravo ljem na nabavku opremi. Mal navodi učestovac u obuki za pisanje projektov za toti predpristupni fondi. Možem povedati, že dejaka osnovna razlika njena teljo veljka, međutim tota dejaka glavna, z jednom boku glavna točka u čem še razlikuje, to, že za toti fondi potrebni tim ljudzoh, potrebna veljo vekša ozbiljnost, ogromna dokumentacija i każdy jeden detaj še muši, ja rapujem, vypočitovac, muši biti точni. Mi še знаходимо, pretože u Novim Sad jakoši perše i počalo toto projektne finansovanje, takže sme vošli do toho bar švitko i jednostavno. Međutim, premenjali še u Varošu situacija še premenjala, pretože da kedi isnovali 3 grupi, ktorí še finansovali prejk projektoh, potim to pred par rokami utrnute. Ta sme vyšli zo jednej grupy, ktorá bola primárna za Varoš i vyjednačeni sme so všetkými združeniami, hraždanoch.
Także знаходимо ще на вселякі способи, проекти посилано апликujeme на різні конкурси. Сума недостаточна, pretože нам потрібна jedna suma, od tej sumy mi dostaneme trecinu, rідко kedy i polovku od toho, keď še hľada i keď treba. Dobre, že zo druhých bokov inzej hľada. Međutim, nezgodno je to, že u projektnom finansovanju не можеш pravdati splaci. Keď by še v všetkých kultúrnych sféroch utarhlo tajemné žridlo finansovania, či by še ruska kultúra mohla otrimať len prejk projektného finansovanja? Prek samого projektnog finansovanja sigurno nie. Musi biti odredzeni tajemni žridla, pretože tu do projektov často nie môžu budovať i čečúci materiálni trošky, nie môžu budovať odredzení honorári i pláci, a to tí ľudia z čoho musia žiť. Takže dúfam, že bardzo značné, že by postojalo i tajemné žridlo finansovanja i vec na toto, že by še nadbudovalo projektne finansovanje. To ti intelektualni moci unaprijamiti, že bi naša ruska zajednica znači isnovala i že bi obstala na tih prostoroch, znači njeljem znači u svojej ruskej bešedi i u ruskim naprijamu, ali že bi dejstvovala prave i finansovala všelijak prek projektnih aktivnostov. Nie. I tu ja decidno utorim nie. Znači najljepše bi bilo kad bi še napravila jedna fajta kombinovanog finansovanja, u tem smislu, že bi naiste jedna čas, na kotru sme zvykli, mala stabilne finansovanje, ali že bi sme še namahali vlapic co vece izoz drugih židloh. Kreativnost može vidvojiť jak prednost projektného finansovanja, pretože ono neprerivno vymáha novi, šviži ideji. Nedostatočna fachova osposobenost še ukazuje jak veliki problem, a za aplikovanje na konkursi potrebne oformiť ozbiljni timi, ekipi za koordinaciju. Nasampred, to ti ekipi treba edukovať, omožljiviť im uslovija za robotu, a tiž i porušať ich motivaciju. Poznate, že kaj si baš dobre zrodza každý 4-5 roky, a tod rok jeden z takých. Produkovateľe kaj su še raduju, že dobre zrodzelo, ali im radosť pohubena pre malú cenu. Ja nemam brige, že po každú cenu da to nošim na pijac, da še to predava, da davam na kupcom lebo co. Nie. Znači, kaj si jednostavno taki zdravi, co bi može biti až hrih, da to povedať, že pohasnovac do paljenki, mi ih hasnujeme do paljenki. Znači, paljenka može vecka stac, kaj se ova paljenka naiste kvalitetna, ma dobru cenu i možeš je predac dlugoročnejše. Michal Tirkajla po profesiji elektroinženjer, a produkovateľ kajsov je z hobija. Spočatku ne znam nič o ih pestovanju i kajsi rosli sami. Posle par rokov, keď som na neki sposob barže vošel do toho i poljubil to, preširal som kajsi na calu zahradu. Ja teraz u tej zahradi imam 90 stebla i totica sam zadnji sadzel. O njih sam še baš staral od samoho počatku pa po teraz. Teraz pan Tirkajla posadzil ešte 100 stebelka u druhej zahradi i občekuje dobri zarobok. U kocure Vladimir Fekete kúpil pred daskelima rokami už formovaný ovocnik s kajsami i šljivkami. Keď sme tejari boli tam počas kvitnuca, prešvečljivo nam hvaril, že toho roku budze kajsi. Nije bilo mrazu, opriskaloše protiv moniliji na vreme, takže všetko vypadlo jak treba. Keľo vypadlo, bo všetkým kajsa bardzo dobre zrodzela, tak i mne veľo zrodzelo i druhima. I cena teraz naglo pada kajsom. U 6,5 hektari veľkým ovocniku Kerestivskovo podprijemstva Juarbis situacija podobna. Ove godine je kajsija rodila posle nekoliko godina. Toho roku kajsi bar zrodzeli, bez ohľadu na toto, že sme ich prekarmiovali i uspішно zašiceli, máme dosť stebla so zdrobnými plodami. Ocenili sme, že nám še prerezovanie nie vypláci, oby nebulo zrobené jak treba, ta sme rešili toti da skelje stebla u habis taki. Najbarže še kupuje kajsa, kotra z jednog boku željena, a z drugih bokov má pravú kajsovú farbu bez špľachov.
To za konzumovanje i za velikih kupcov. Všetky tromesobešedníky majú kajsi bez pľachoch, co znači, že im še u tim nezgodnim roku udalo potrafić pravu zaštitu. Za kajsi bar zbitna i zaštita. Oni še nje pirskaju teljo raz jagod, pozme hruška jabluko, še pirskaju po 15 raz do roka. Oni še pirskaju 4 raz do roka, ali je to bar zvažni pirskanja. Znači, ješenjske pirskanje, zname jaka to zaštita, žimske pirskanje. Monili je najvekša opasnost za kajsi. Tota pečaročka uhodzi pred slučak do kvitka i širiše po konačkoh i keše nje zopre, znišči cale drevo. Obavjazno še muši pirskaz na počatku i koncu kitnuca. Pirskaše išće i kad plodi počnu žoknuc, protiv ziravosti listca, bo tota horota vyvoluje i hrasti na plodoh. Zadnje pirskanje kajsov, ktoré ja robim, to kad kajsi už formirani veljki, ali išće nje počinaju zrec. Toto pirskanje važne, že bi sami plodi nje hnjili na konarok. Vidime, že je zdak, že tak na husto plodi, že su skoro jak u girizdoh. U tih girizdoh dekedi znaju 70% kajsi snjic. Agronom Begović u Joarbisu tišta grobel. Pirskol skori dižđov zoz kontaktnima fungicidami, ktorý tunši i tak zašporoval na zaštiti. Išće i prikarmjoval stebla zoz kalcijumom i kalijumom, že bi plodi boli vekši i tvrdejši. Zaštita se svodi na monitoringu, na praćenju. Sušnost zaštiti u nadpotranju. Niče nje robi na pamet. Ljem razme pirskali z insekticidom protiv ljisojeda, kad kaj sočki buli veljki jak ljiskovac. Na koncu i kus opaljenki. Kad mi dah to poveže, nje klazem nič cukru do kajsi. Ja bi mu povet ti hrišiš. Cukru nje treba preterjovac, nje pravime paljenku zoz cukru, sačuvaj Bože. Ale, keď će položi kajsa do hordova, že bi kisla, za stimulaciju vrenja, muši še položic daku s cukru. Znači, na samim počatku do jednog hordova položic har s cukru, že bi to ti da jedni može buc, ktorý še prebera, znači kajsa, každa še prebere dok še nje položi do komu. Ali kad ma dakus željenoho, že bi ona rušela do vrenja, to ju pomogne to cuker. Kad nje bude ni cukru, toto željene vežnje sladost zoz uzretej časti kajsi i, da mi povem, neutrališe toto co bi tota kajsa u stvari trebala vidac. Znači, kuščičko cukru še muši položic za stimulaciju vrenja samog koma. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Co smo od njega naučila? Ljubit každого, bez razliki i pomagat. To se samolji, to mi velike od njega, ja to robim tako. Veliko ekumensko srce, otvoren za sve hrišćane i sve ljude dobre volje. Okreme oca Romana, mi za nje možda do Poljnic. On dal šitsko od sebe, a ja ljem možem predlužiti tam tu za on už teraz pokus i njehozen. V Novu Sadu sam prišel relativno mladi, imao sam 36 roki. Bol sam predtým 6 roki paroh u Lipovljanoh u Hrvatskoj i vezme vladika Bokatko poslal do Novu Sadu za paroha i prišel sam 14. julija 1968 roku. I moje prše stretnuce ljudme boli tako se to i nezvyčajne. Ja prišel zeška 4 týždňa, tako poslije Novosadskog kirbaju. I prše nedzelja, ja služim službu Božju, razumiš, nakazoval sam. I poslije službe Božje ljude ostali pri cerki, dočekali me i privitali i tak dalje.
I teraz mi jedna žena govori, joj pa nocec je taka šešljiva, če vi prišli. Mi čuli, že mama price, ki će Ukrajinec do nas na mesta pa noca bojili, bo on odhozi do penzije. Ali teraz vidim, že prišli vi, a nje on. Ja prišel svoj u svojim. Tak sam prišel, tak mi prijali i tak sam 45 roki žil. Mi bili jedna zajednica i mi žili 45 roki, nje žili, ali eto vodzeli to tu parohiju i celjeli eto i dobro i zlo, kotre se u život se slučuje. I ja ne možem ani jednim slovom povedz, že bi bilo dejaki nespodzivanki, konflikti, abo dejaki neporozumenja. Vše sme dobre še skladali, vše dobre išlo i koji co še zrobilo i to me raduje i to me ceši. A možem povedati, že som mal dobrých sotrudníkov, koho ja zamolil, da mi pomogne, gdje će mi pomagali. Či to boli crkovni odbornici, či to boli manastir šestroh služebnicov, je povedzme jedna šestra Josafata, od prvog dňa ponješka so mnom robi tu kolo cerkvi i robila i dalje robi, tak i crkovni odbornici koji će pravda menjaju, to už da jedno 6-7 garnitura, bo 5 roki tirva mandat crkovnog odbora, ali ja i šitskih znam jako šik animirac i šitskih povolac za ohoci će biti truzeli, robeli i oni to zešnje robeli. Malo u sebe to tu dobrotu. Hoć ho kto zamodli, to ja znam, bo on veljo robel drugim ljudom, pisal studentom, nauki, profesorom kojakim. I već kad on mi je to daval čitac, nješicko, ali da ja mu prečitam, da on to čuje, će to dobre. Zato ja znam, že on bar sveljo pisal. I kto ho zamodlio, nikomu nigde nije odbil. On dal šitsko od sebe, a ja možem predložiti tam tu, gdje on už teraz pokus i njehozen, lebo budeme vjedno dok može, takže je to ta ideja i mnje bila vše u šercu, znači to ta otvorenost gu šitskim hristijanskim zajednicom, gu ljudom, či vjernikom, či nevjernikom i to u stvari tu sme še našli, takže ja i dalje думам, že budem probovati dostojno zameniti oca Romana. Evo pred 6 rokami sme snovali hor, koji je relativno dosta dobri i baš dobri. I to je jedan od ostatnjih mojih, jak da povem, podsahoh uspješnih. A da njih utorim koji su drugi, kojaki budovateljni angažmani, roboti, organizacijni, pa kojaki prohuliki. Jedna barz mila moja robota, kotra nje barz dostatočno še udala, to je, že som ljem troh panocov pririchtal za panocov. Troh hlapca kandidatov pririchtal za panocov. U Lipovljanovu, da sem bol ljem 10 roki, tam sam 4, a tu na 45 roki ljem troh. A vi možete sebe zadumati, že svešćenikovi najmilše kad on nađe sebe zastupnika, abo pomocnika, abo predluži s tim človekom, kotroho porihta za takvu službu i za takvu robotu, že predluži jeho djelo. Nažal, to ti mojo
trome novosadski, a nijedan je tu. Jedan je u Italiji, drugi je u Njemecke, treći u Ukrajini. Ali počeli, jakimiś z moim zakładaniem i ja bol tot, ktorý košik im dal tú zeku i ostaral se, že by oni niečo boli panocovať. To i mne, aj každomu panocovi vjerojatno, baš veľká radosť i poticha, jakéček vyplnjenje životne zadače. Mám čувstvo, že som ipak suvisno ukončoval svoje obowiązki, suvisno ukončoval svoju robotu, že som ukladal celovo sebe do života tej našej zajednici, tej parohiji, uopće, nielen parohiji, ali i širše, i u kulturi, i procviti, i nauki. Bol som i novinar, jak i sami znate, bol som nielen dopisovatelj do ruského slova, ale vozil som i na radio emisiji. Ukrajinsku som vozil 9 roky. Som zakončal i istoriju u Minhenu, a već sam zakončal slavistiku istoriju umetnosti u Zagrebu i istoriju u Novom Sadu. Ja je profesor ekumenske teologije i bol som na daskelo višjih teologijnih škol profesor. Takže institut, koji je u Subotici u Novom Sadu, to sam do kraja, pred 2 rokami sam už prestao. Već na protestantskim fakultetu u Novom Sadu, već na baptistični visoki školi u Novom Sadu. Kad sam vam načišel to ti 3 vjerski zajednici, rimokatoliki, protestanti, baptisti i т.д. Automatski sam uključen u ekumenizam. Uključen sam već i vjerski zajednici. I ja to preučoval i ja napisal, teraz njegovi vuze vjerojatno drukovane, 1800 vjerskih zajednicov. Nisam povedal sektoh, bo to tako pežorativne meno, uvredljive za njih, pošto u svojej sučnosti neuvredljive. To latinske slove, kot znači šlizic, sekto sektare, slediti, šlizic. Šlizic je jednu nauku, šlizic jedno učenje. Ali u našem štretku ono dostalo takvu intonaciju i konotaciju koja je tako uvredljiva i zato nisam, i ja sekam, nisam ih s tim povrediti, ja to isto ne hasnujem i tak dalje. Takže ja to slovo ne hasnujem. U Hrvati imaju baš krasne slovo, velo ljepše od sekti, oni imaju šlidvi, a u hrvatski sledbe. Slediti. Otac Roman Miz ima 3 magistarska, to ti je kao 3 kornera penala. Ajde da mu damo počasni doktorat. I to je bila ta inicijativa koju smo onda zajedno razmatrali na naučno-nastavnom veću i odlučili i dodelili mu počasni doktorat. Radili smo na projektima i u jednom trenutku on je odlučio da donira svoju izvanrednu, bogatu, jedinstvenu biblioteku teološke literature, časopisa od možda nekih 11.000, nismo sve ni prebrojali, knjiga i časopisa, naslova,
koje su iz područja sve hrišćanske teologije, sociologije, religije i znači sve ono što nama treba. Od kada znam za sebe, znači od studentskih časov, možda i skoro od gimnazijnih časov, ja zbieral knjižky, kupoval som knjižky i poznejšie, jak pan otec, svešteník na parochii v Hulipoľanoch i Novým Sáze, ľudia kupovali chýži, motory a ja kupoval knižky. Takže še nazbierala jedna hromada knižkoch. Rochujem, že som mal okolo 20 knižkoch. I vec, počal som še i staric. Starost prišla, choroty prišli, tak dalej. Ja še tako zadumam, co bude s mojima knižkami. Ja som rozdumoval, komu by ich doníral, komu by dával. I prišiel som na ideju, že to može najlepšie mesto, kde by še mohlo podarovať okreme teologijne knižky, že to budú najlepšie vyhasnovaní. Ja mám, možno uz najväčšiu biblioteku, enciklopediju i leksikodoch na religijni teme. Ja mám okolo 100 leksikoni enciklopediji na religijni temeljem. Plus to više 100 opšti temi. Evo pravi leksikon pišem. Po ruski, uzem vas 3000 boke. Už 1000 mám napisane. Dostal som veci pri poznanju, ajde, kad vi dvojime 2. Jedno z Vatikanu sam dostal, tri. Jedno z Vatikanu sam dostal, menovanje protojereja Stavrofora. To znači že on pravo nošiť zlatni krest na peršoch i tako volani na bedrennik, kot je u rangu monsignora pri rimokatolikoh. To sam z Rimu dostal. Druga, to je novembarska povelja grada Novog Sada, uprave grada Novog Sada. Tedi bol rodonačelnik Dragan Novaković. To je davno bilo, već preko 10 godina najmanje. 20. Može i 20. I treća od predsjednika Ukrajine. Neka vrsta ordena. Všelijak, že som na stanovisku, že to je istý koreň, istý národ s variantami svojho rozvitku, svojho rozvoju, svojho života. I jazyčného, i kultúrneho, i každodňového života i tak dalje. Jak co máte, povedzme pri Chorvátoch, imate Dalmatince, Zagorce, Ličane, Slavonce i tak dalje. Holim 5-6. Ja ne znam jak to istorijno išlo. Za Rusnacov znam, mi všetci boli Rusnaci. Všetci boli Rusnaci. I Ukrajinci boli Rusnaci. A vo nej Rusnaci, Rusići. To je Žridlove, to je istorijna nazva. Rusići. A već nam davali drugi naziv, već nam Njemci dali Rusnaken. I tak dalje. Mi to tako slavijano nazovali, da smo vedli Rusini. A Rusnaci, a Rusnaken, to njemecke. Ali mi Rusići, Kijevska Rus, i kažem, nješkači veliki Ukrajini, znači pove, škoda, že sme še toho, Jakovšik, straceli to meno, škoda. Že treba Rusnaci, že bi čuvali svoju ruskost, bo to ih otrimuje. Keď toto stráca, oni še stráca.
Oni nie žijú na Ukrajini, že by prevzali ukrajinstvo. Znači, co oni prevežili. Preto trimaju svoje, treba, že by trimali. I ja potrebujem, že by trimali svoje. Kto prestane buď grekokatolík, najdraže je, že by prestal buď rusnak. Nemusí prosto, ali je na dobrej draži, že by to postalo. Tak jak chcą Serbi, koji postavaju členi adventistov, baptistov i tak dalje, kus po kus traca za svojho srbstva. Bo Srb je pravoslavni, tak i Rusak je grekokatolik. Keď toto počína straciť, počína traciť svoju ruskost. Častočno. Neviem, či to bude všetko dávať so tak opaslivé slova. To, že môže dať si uvredziť na to tí slova. Ale je to moje domanie. I nie moje. Hvala ti, nebeski Oče, da voliš sav narod, kako ih voliš u celom svetu, znamo da voliš i nas. Zahvalni smo ti što se brineš za našu svakidašnjicu. Po prikladu američkog predsjedatelja, on, vi znate, on praktikuje, ali razročno, tak volani molitveni doručak. Ajde mi uvezmi molitveni doručak, ali nije razročno, ali razmešačno. Všetky panocove Novog Sadu. I dekan fakulteta še ja ho oduševal i on zvolal jutre perši shod. Perši molitveni frištik.